Eskom nakambe yi kombele ku khomeriwa eka vaaki eka ku va yi va timela gezi leswi vangiwa hi switirhisiwa leswi nga hlakala. Eskom yi ri ku va swilo swi famba kahle yi sindziseka ku yisa ku timiwa ka gezi eka stage 2. Yi ri ya tsandzeka ku fikelela swikoxo swa maAfrika-Dzonga swa gezi hikokwalaho ka swiphiqo leswi fambelanaka na switirhisiwa. The extended period of stage 2 load shedding is necessitated by the breakdown of a number of generation units, the late return of other units that have been under planned maintenance, and the fact that over the past 4 days we have significantly depleted our reserves of both diesel and water in our pumped storage facilities. Swiphiqo swi va eka xitichi xa gezi xa Kusile, Kendal, Tutuka, Duba, Letabo na Grootfontein. Eskom yi ri tirhise diesel ni mati hinkwawo leswi a swi vekiwe etlhelo. Va ta tirhisa nkarhi wo tima gezi ku tlhela va hlengeleta mati na diesel. We do have challenges at Kendal still. These are big units at Kendal, 640 megawatts. As we speak, only 4 is run. I saw a little bit earlier that the one unit has synchronized early this morning, about an hour ago. So, but Kendal remains also a challenge for us. Eskom yi ri a yi ehleketelerile ku kavanyeteka tanihi xivangelo xa mitlhontlho.